Namar ke jingkwa on perlong no ya ke jingdawa jingpai ba ke jela Meghalaya nak sarkar India ba ke jela kanyo no ya ke inline permit u ameli kamulai ba piti sauk mi lo ong ba kalong kebedan kami ki MP jong ke jela kidai ban kenting ya ke ni kamat hapo ke yeng dorbar parlimen na kaliang ki ameli ke jela da ke wei ke jingmut ki lapas di resolution halor ke ILP bat kani kamat kedai ke subject bat ke sark mi bat kalong kebedan kami ki MP bakin kren bat na kaliang ba sauk mi lo ong ba ya ke ni kamat om dei ban pun kot no henrei kedai kamat kebaki don kam ban pin ke imbiang ba so kumi ulai thu bula dep ban budin ya kedai kamat bat ke sarkar jela bat la itu ba hadu menta kidang up ya ke jubab na ke Ministry of Home Affairs ke slogan jungi ke longkat memperi OMP ke numsong than kata ka slogan na kaliang jungi namar nak kaliang jukam tam na kaliang jungi ke meli ngisi mi ke issue na bangila pas hapo jongka hapo ka flood the house ila pas solution bat solution jungi ke long ba la pha sipo sipo Delhi bangina community ba na kaliang jong sarkar India kan penterikan aino ILP hapo jong jela Meghalaya namar kat ko mo jingdo na kaliang jong honorable chief minister rengkat baru Amit Shah bat kiwei wang ba na kaliang ju pas resolution house bat ko ju kanong da pas one sini te kamar kebentar besar na ju hi marmar rabang do kum ga Christmas gift ban ai ya ki pai ba jong kam Meghalaya ha beri ILP dan dia kalong kai bersungsi hadu kata-kata ngilaya nak we Christmas nak we pandai Christmas bar kai ke bangi ke ba kham tak bahana ngilaya jungi ke long ba hakabdei bat ka jimom shim jikli nak kaliang jong Union Home Minister nak kaliang jong ba ngi scam nak kaliang bom nak khamtam nak kaliang seng bahlang ru kadong nak kaliang jukiru kanika issue jong ILP kadang ni be hapo kan nut kan mensi makan yup kharjaki kan long lakum nuk kan isu ngimdei nak kaliang jungi kan long bangin klet ngimdei kan long bangin bo sidin kan isu ILP kan top priority namar ngi suthu baga isu ILP kadai kawe kan baga isu ILP bangi scam dang yo ngi ya kan menta ya kan an kan long jina bakrau nam ta jabri pa jungi ka jabri pa jungi idon kam ya ka ILP dengan hap suthu ma kidon teng long ki beri ke bam suthu ka long ki wara ka comparison hap deng jong 6 shidil ya 6 shidil ba ILP pi ka 6 shidil ka de ka jong benta ka ILP ka long jong benta 6 shidil ka long da ka benta banyak da ka long da ka benta jong ka culture jongi bat ki we ki jon ka culture jongi bat ki we berkhon kani ka ILP bi thek ka long da ka benta banyak da na ka benta jong nak benda kini illegal migration lawan ki beri ke benda bar ke bangim tip ke benda dak ham tam yang flock ke jingger part nak kalian jonga kalong juni ya chief minister bar ko mju menta ya ka cabinet hi brokwe benda kalian jongki ki don kam ban budien kemdei benda kalian jongki ki don kam ban budien mdei ban sakut mdei dong balaya nak kalian jungi ke long bangila phat sun kum tu la kan do kat tu mata asang than ne peja bat nak kalian jungi hing ya kan isu ngin pen peja ne ngin yai ban bodien nak kapor bar ka jingkwa nak kalian junga khamtam ka long ya ki armut MP ne langut MP jungi la ka long yo ba besen pala ngakwa yo MP jungi besen pala ucup khialem bar ka man bodien menta hakabde ba kan ILP ada kwa ngong bagi MP jungi ka long kren ke pi ke benta ka basa ngidon kam bagi MP jungi kalau kren po jong parlimen dengan ngajong ni ke we apila long ameli long MP ka benta ka jong pi ka long on the floor the house mending macam tang situ aku bor pincukan dak aku bor kam don jimut pin kren aku bor ka long tang priority jong pi kapan pau ka long kam don ka seriousness kalau ni juga port pimdan kota belong ban no responsible dari PT ban kan apa house we kan apa khobor kwa api satu kan ni central subject tong akwa ni kong ni shop chief minister undang ka ban bodien deputy chief minister bat song na kamodien baka jingkwa junga khamtam kalong yang ni MP jongi pinda kaliang babansen ngakwa bun simkhya bhai kan issue mata anda kaliang jong Dr. W Khanokhi ngakwa ban simkhya bhai kan ni banda kaliang jong na kaliang jong agatha abade ni markani ke state issue baka central subject bidon lain mendaki MP yang tiap pada hi ada kwa banda kaliang jongki banda kaliang jongki kan play kalong beri important role hapo parliament di tahu day berka activities jong MP bat ngi kwa kalong benda kan yang jugi kan long aktif habang ini khmat menta ya kajela ni kajela jungi kan bi gerteng
ada ki MP jengi ke long ba ki norak isu repair te kan ni kan isu important ada ki MP jengi ko ampau kerteng MP jengi ki ko adon pau kam MP jengi ke ko ban job don kam norak isu jong state isu je berio kadang bagi pai bang so pleng bagi ni ke di biang bagi dang jit biang sai sien man tha biang sport ade